Kam balam takasni kadai Bioresources Development Center Shillong. Kita jung post kilong project associate maka field assistant. Pat kelas dia pensamai di application kilong spotrik Jun aja puar. Ke post penikong kadai field assistant. Kan bawa post kilong tangkawe. Kecing jo kilong spot aja sebenai. Kakatan pulih kilong pinjaman pendep ya ke PSC putuni dan dia kecing pulih ke bayarkan. Post bahar kade project associate kan bawa post kalong atli kajing yo kalong dai kabani kong kalong dai pui ajar plus % ke HRE namta ki student kelapas jaga national eligibility test CSIR UGC net kabakan top ya lectureship dan negakian kajing yo bahar kalong absen ajar plus % ke HRE nak kabanta gitu ki bakal pas kanan dan pulih kalong MSc botani dan kicing pulih ke bayarkan. Teru bandan yang experience ke bamduna ya ke jisna akan documentation dan dia ke field work. Kumno bapin apply daga pas submit ke application jong phi aka prescribe forman shak office jong ka members secretary Bioresources Development Center hala ni shwa ka spotrik ujun aja puar. Beshbon.